Bueno, les cuento que hemos pasado súper divertido con las chicas, hemos conocido más sobre el gimnasio, cada una se enfocó en hacer diferentes ejercicios y debo comentar que a mí el que más me costó fueron las máquinas de piernas. Gracias por esta increíble tarde, les invito a que nos acompañen a la clase de Body Combat. Этой ночью энергетикой топтать педали. Ощущение, что я из чистой, сука, стали. Тёлочки хорошие, сегодня мне подали. На баре виски, крокодильские ночью поджигали. Вдыхали нитро, пили гидро, город.